Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 23, versikulo 22. Ipangag mo ni amam anang putot kan ka, kan di mo uyawan ti kinabaket ni inam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Sheila, itulod kan. Ay, kwa. Oray na sanan, Rod. Adapi nga min dagasat. O, di kuyugan kan sa kanto itulod. Kwa. Sanan. Tanakababain mo't numataktak ka. Awan na nyaman na kanyak. Sana bali tawan mo tan tinaskan nga ramidak. Ay, kwa nga min. Mga numabayaganak, iti papanak. Kayat nga agur oray ka. Nakababain nga min. Awan ang nyaman na kunakmat. Inton maminsan tulangan, Rod. Saan nga ita? O sige, sikati makamo. O sige, mapankakit din iti papanam. Inton maminsan ton ti panang itulod mo kanya. Amangan numabisinan kan, amante. Saan pa, Emiling? Nang runa kat awan pa'y di anak ta. Ay nalakay, di mo namnamaan amakilanglang day di amangan kadata. Sigurado ano sumangpot day jay, ibaga na analpasan anangan. Ay, Apay anagsanay kay tinaunag ngay lakay. maladingita na ngamin bakit. Jak laninamnama nga agbanag akastoy ti amin. Jak ninamnama adumteng ti kanito. Akas lakit din kadurmen na ta ni Sheila nga anak ta. Ibain na talaunay. Di na ngamin maaklon, adata adadakkel naket agpidpidot iti basura a mailako. Dayta ti pagladingita ko unay. Siguro, apaman na makaurnungan iti pagbalay na. Panawan na talakit din ti anak ta. Kayat mo asawan, Rod. Di mo pa'y naamam mo dagiti dadakkel ti kaayan-ayat mo. Saan pa'y nga rod nanang? Jakto pa mo na sa dino ti pagnanaidan ni Sheila. Anya, unay mo't daytan. Kasano kabayag yun aya nga agayan ayat. Nabit pa'y matkit di Talo pa'y labulan ti napalabas manipod inaklon na ti panagayat ko, nanang. Uray na minsan, di mo napadas asinarungkaran iji balayda. Diyak mo ti balayda, tadi namot ngamin ibaga, nanang. Nakaskas daaw. Nanang, Amangan mo't no ada ilimlimod kan katikayan ayat mo. Amangan kit dimat no addan asawa na. anya? Ni kitaem amangan nuluklukon na kalagayam dayta Sheila. Kaasi ka mo't, sapay amok nga ay ayatem launay. Taita kala ang anak kita anagbalin akasta. Iso nga amok ay ayatem ni Sheila. Naladaw ka manin anagawid, anak ko. Anya aya ti bibiyang yo. Apay ngamin aya nakariing kayo paylaang. Di kay payla naturog. Inuray ka ngamin, anak ko. At damot bukod ko atulbak dito'y balay. Iso asaanin anasken nga orayan da. Anak, Oh, anya payla ti aramidin nyo ngay. Ingkay maturugan nakasangpetak metan. Mulmulong langandak matlatan. sige anak ko. Hanggang kayat kula ko mga ibaga. Nga ganad kay ti kanayon a panagawid mo iti rabe Delikado ti panawon ita anak ko. Wen ka di! Ay apo, sanda kon apalagi pantamok tar aramidak. Kabaelak asalak niban ti bagik. Mala, ingkay kit di maturugan. Makapasurun kayo. Rod, Oh, si Kagayang Mercy. Apay ka di? agpatulong ako makan ka. Jak ngamin magaw at dagiti produkto anaskan nga i-display. O sige, Mercy. Mabit lang Agyaman ak ha. Awan ang nyaman na. Ni Sheila tayo siya. Ne, wen nga agpaiso. Apay akan lahat apimanaw, apaman nakita na ta.
Nabannog akon, amante. Tinasaya at bakit? Agin hanatapay nga road. Adayumot tento'y nagtengta. Gapo iti pa nagsapsapul tayo iti basura mabalin nga ilako. Wan nga rod. Ngamnay, basit pa'y laang tinapidot ta. Amang ano saan nga umdas a paggaatan ta iti makaan ti pakailakwan ta kadagitoy. Day tamat ti pampanunutak miling. Lakay. Ala, agin hanatapay. Kalpasan na. Ituloy tamanin ti magnangagsapul iti mapidot ta basura a mabalin ta nga ilakaw. Apay ati nakasarsarita, Sheila. Sheila, apay ati ka matimtimag. At ka di parikot? Awan. Awan ko nam. Nga madlaw mo't nga dakaguram. Awan ko nakmoy. Ni, papanamon mo. Ay, nalpasa kon anangan. Umuna akon iti grocerya a pagpapayan ta. Una yan. Di na kumatan inuray ni Sheila. Pinanawan naklatan. Idinto ta sa anak pa analpas anangan. Ay na, Rod. Siguradong agim imon dayjay. Ha? Apay mat. Di mo't nakita na tangag sarsarita itay bigat. Kalat nga Rod apimanaw. Di na tapulos kinasarita. Anya kumangay ti pagimunan na. Ay, jak mo. Ang mamati ak nga agim imon dayjay. Alam miling. Agburigur kamagten bakit? Lakay. Ay, naurnungan kalakit din iti bannog. Kung nagtumot ngamin kan ka ngagtalinaid kalakuman dito'y balay. Tasaklatan ti inaldaw ngagpidot iti mailako ta a basura. Awan ba't lati aramidak dito'y abong-abong tayo. Iso akay-kayat ko ti sumurot kan ka. Angam kita am tinapasamak kan ka. Agsakit kan bakit? Ay, di nakpagdarakan. Awan anyaman na daytoy. Iyin na naklaan. Ay, miling. Apaman ang makain anaak. Agimbagak matlaangan. Uray kita amante. Naanyaman di mo na gusto nga inaramid ko. Pangasim ko masila. Tapakawanin na ko. Alamat din Diyak kahit ikasto di nakpulos ka sarsarita. No talaga ngay ayatan na. Likli ka munday di amersi. Ha? Kasta ti kayat kong aramidam, Rod. Agim imon ka di ka ni Mercy? Ha? Ni, saan? Anya kumaga po. Kat adayumot anapin pintasak ngam iso. Apay nga roda kayat maulikli ka. Basta kasta ti kayat ko. No di mo maaramid. Lading itak, Rod. Ang mga numakiwin na suwasak paikit din ken ka. Anya? Ni, saan na Sheila? No di mo kaya't amakiwin na suwasak ken ka. Agtungpal ka nga Rod kanya. Aramidam ti kayat ko. Naimbagtadakan anak ko. Apay manan aya. Masakit ti inam. Oh, kan? Doktora kaya? Anya? Una yan ti kasta pa nagsasaum sila. Diyak man lamarit na nga dapan ang isakit mo kada kami iti inam. Nadula amin ngay bagbagayo. Sige, tenakat maturugan. Nabannuga. Kan masapa akpay amapan agtrabaho inton bigat. Anya di ko na Mercy? Ammo kuno sa dino ti pagnanaudan ti kaayan ayat mo, Rod. Naira na ngamin nga ada na panak idirabii. Diyak ni namnama ang makitak ijay ni Sheila. Kat nakitak no sa dino ti pagaw-awidan na. Mabalin ka din nga ibagam kanyak, Mercy. Day talagayam. Sige. Agyaman na ka. At dagayam saan tayo nga ammo? Maipapan ka ni Sheila. Anya ti kayat mo asawan? Maamwam to. Apaman ang makagtengkan iti pagnanaudan na.
Madiday tuya nakasasaad mo, Miling. Nasken nga ipan ka ni di ospital. Awanti, kastusan ta, amante, iswasaanan, iyananaklatan. Miling, Sana bali, sigurado nga aging pagak tumatlaan. nay, mabiit lang, Miling, ah. Kitaek no asino ti agtok-tok to. Ay, agyaman aken ka barok, ah. No saan agapoken ka? Saan ko maipan dito ospital ti asawak? Awan anyaman na, tata. Kaayan-ayat na ka ni Sheila nga anak may kunam itay saan aya? Uwan, tata. Nabayagan na kayat ko amam amo dagiti dadakkel na. Ngam nadlaw ko akanayon alumiklik. Kasla di na kayat amam amo kayo. Ay, ibain na kami nga minti anak may. Gaputag pidpidot kami lang iti basura. Tata, Saan mi anapaadal ni Sheila? Gapu iti kasasad mi iti biyag. Ket patsek aday ti makagapo. Isu na imula ti sakit tinakam. Ken guray ti kaunggan na. Isu nga ibain na kami. Ket di na kaya tamaamuan dagiti gagayem na. Ada kami dagiti naganak na. ngam saan nyo abasol no kastaman ti kasasaad yo ti biyag. Awan ti basol yo, tata. Anya ti kayat mo apagsaritaan ta, Rod. Amo kun ti amin, Sheila. Anya ti kayat mo asawan. Amo kun ti amin. No apay adi mo kaya tagpaitulod kanyak. No apay adi mo kaya tamamamok dagiti dadakkel mo. Rod, Ibain mo gayam dagiti dadakkel mo. Gapo lang iti kasasadyo iti biyag. Anyan, Sheila. Di mo pa'y siguro amo nga inyo ospital ko ti inam. Gapo ta masakit. anya. Rod, Amom ka di. No asino ti kapatgan at tao kada tayong anak. Dagiti naganak tayo. Taurean niya pa'y siguro ti klase da naganak. Awan tayo dito'y lubong. No saan agapo kadakwada. Isasapay la kumata makaamiris ka, Sheila. Ilintag mo ti bidot mo. Tasya ko na mismo ti mangibagbagakan ka. Bidot ar aramidam apa nang ibain kadagiti naganakkan ka. kumusta ka, Nana? Kinumusta anak? Kat inawagan nak pa yun itinanang. Pakawanin na, Nana. Tatang, pakawanin na. Gusto ti kayan ayat ko. Sana rumbang aramida. Naamuam gaya may na nagaamu kamin kadarod, anak ko. Wan tatang. Kat isa tinangwak nit itinakulapan a panunot ko. Pakawanan da. Naunday a panawan adi kay inikan patag. Gaputa ibain kayo launay. Ngamsaan kayam arumbang aramida. Gaputa no awan kayo. Awan ako, mama. Sheila, anak ko. Anak, di ka nagsangit. Maawatan da kamat kat. Iso nga awan na pulos, tinangad mo kada kami. Dakal ti basal ko kada kayo, tatang. Di kay impangag anang putot kanya. Kat kadurman kumat ni nanang kapoy ti kasasad na. Iso asapay lang umata mapakawanda. Ikarik. Agbalbaliw akon. Kat siya timang taripato kada kayo anagad na kanya.
Ikaligday tatang. Makuna adagiti naganak ti katan-o kanan a tao diti lubong ket pagrebengan dagiti anak nga ipateg ken taripatuan dagiti naganak kadakwada. Papagayam ditan ti nagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.